Yang aduh manis pipi Sujana. Pas mohon beli ini aduh manis pipi Sujana. Jangan rew. Aduh manis bulenan. Ini bang bagi sih. Aduh manis kulit bulenan. Asal punya menekang gigit. Jangan nyurang dong yang ada. Aduh manis pipi Sujana. Iya pasuli bungude. Aden sama dene orai. Kayak saya kena belinya dengan denang jaler belinya. Yang bulan-bulanan kini nganggurin nyai beli kudang tuku yang ngonyang jalan. Asal yang kogeng-kogeng ini dok pegat kalian. Yang tadi benih. Ya ini. Lawang anak mohani nakut kena luar tu. Yang tadi penyai awak megobok. Angacebok tadi tuturan. Ani singlah somah tomplok beli mekelu duda. Tong bapa. Amune tuan bapane latas nage perusahaan demen ken dewek tiange. Tung yen pepiki do betare lantas bakat bapa dewek tiange angon somah ngidang bapa ngajak anak elo. Nah yen nyai bakat angon somah yen ading-adingin petine nuling semangat sampai ke sanju bedah benme. Tung ipuan dene bapa ngecusin got amun tu bemelingkuh bapa di got itu. Iwan dari mati ke kumat mana? Dong kijeng. Ini tuan awak ke kenain kering buang kolonel itu. Kamu dengan romai, bijane aki sing nyak anang dengan romai. Ada,
Apa sih uyutin semangat dah? Tu gelang je iban cai ni kimut ken pisago ken bebanyaran. Jok paragat uyut ngajak sama. Benjama. Benjama. Apa uyutin ni benjama? Nalungan bataku mana? Dong ni marah ngelong tuan ini dua provokator. Marah mak liang kaji lah kunangnya berselang-selang kan yani sama akini orang ini sajian bu bis-bis mungut akini. Ini ada nyelek-nyelekan gelap oke tangan kan sama sengaja sama akini nyakan ani. Tidak kan goreng gerang sama cai ini kekoren. Emosi sama cai ini gedini ini gerang cai ini apa ngorengan pun. Ini maksudnya ini. Ada not ulidangan nak elo hengkak hengkok ngomong nerok gantut maluan kumat anyang-anyangan kolan ini. Ada paksa bu sama cai ini orang pang padu masing nidike. Nyelek. Oh mak mikir. Kira ke kagak mana dia cara nyegot tabi jani cegot jani lalah. Yani sing makan ben mani sing makan ben uan kedoan. Jok jani tepuk pang jani mak bakan. Ayan cai ni betini nak kilo kata boleh. Bisa cara bangkin katakan mabelulangan. Ada gitu. Mari janda ada sedini kulo makalu nganggurin no. Bapaknya padahal cerikan sangat kan kulit wajang bapaknya nak mari lekat. Asal lalinin ke pedagangannya teke bapaknya pi mantu nih mari pe kata. Padahal cerikan sangat ke bapang. Lo, pugang bir je beli ni mari teke tu. Ada nak besik tadu mengempuk bir. Bapaknya pengama besik, kulit bangga besik. Sud minum bapaknya makaliang awaki gondong mo mayat uang botol. Ada 6 bulan anggurin. Bekayang gerobak wadah beringki sih matap kedas mah. Woi. Kaden sing mana nemenin cai. Jadi kini tu caranya. Cai ngelah somah, gobu somah melah. Yang hidang somai piara. Yang demen cai kena anak mak keriting. Somai abu ke salon keriting. Yen teman kena anak luh berjalan panjang. Somai beli yang jalan panjang. Yen teman cai teken anak luh ngangon rok beli yang somai patuh. Kuman beli yang londres. Man, harus halu ke jok dawang-dawang nutukan mata ni. Menipidan cai juang kengke not. Duga si demen nak melengis potongannya. Yang juang angon somah, yang lah panak besik. Dibeling keduanya muanu besah. Wati se kecicingan. Unen palas, terinyak, akin lagi huliang. Ibu elan bukan we. Ini mana serba salah kan we. Ibidan cai ngali sama cari bungut kambing asal gadak si ama. Jadi mari mesetelan. Nasi bawak ibu salang kelut kau numitis. Ibidan wayain unen ngali sama. Ada yang bidang cai ngali sama. Apa ngengalan ngelah kesugian, pangengalan ngidang beli tanah. Bungut teh ane lantangan juang ke juang ke. Maksudnya nenen ngali sama hani bungut teh dawanan pang mumukan ngama. Adi mare mau juang bungut teh ane lantangan beragat ajak medem ngelumbih den. Jadi pikir deh mali. Iring penemane latas. Makadi de sanganoman buusan mapot gale dadi resi. Cai bangun jero. Orang dari jero ake. Ngiring. Dang cai ngiring. Ngiring di Jupiter. Wah anak dari jero. Nyemak kegayan ane kotor-kotor sing dadi. Jadi kegayan milien. Awak itu nenek tadi pemangku kan tadi ane sing kekinyakan wane. Lemas ini kan tumine. Tuh.
kancai kesakitan kodak nanang sakit penglingsir ngangon pemangku. Man ngiring sing we kadung jelungina kadang. Mana dia nguna pemangku sing yang engke sangah sing layak ku ngantap. Weh. Awat kumen adu pemangku sing rasana. Yani panemane atas bermapod galu dan diresi yani. Pemekas ora aja kalian. Sang mangkan kastawan nira Hari dari Orsi anuman mati sayu lampah dahat ledang di kayunan sang resi dahat ledang tapi ngawinang ledang ada banyak para sisiu akeh sane tangkil ring sang resi wenten anak numas Banten wenten anak nunas dewasa niku ngawinang sang resi ledang akepi kayunan siapa berabdul kira puniki tangkil semangatu yantos Dewa pari kesit Soapar ayu jano tumang dari kaki yang masenado sumatu masenado Neng kasayangan kaki yang ini ang pari kesit Doati kerauhan ceningis tanpa sambudana kan kaknya. Teng kejut anaknya makadi kakyangan tenang. Rasang cening adu pisanat kan kaknya. Masawang ngucem pada rain ceningis tegarang aturang. Asambuni ke daging pitaken put kakyang derwi resianu mana tuh. Matur palung cokor itu. Pasang tabe amat tuang paramu bagya foto nirangkap ya anggetan keneng penyakar bawa di nusapan menaneng kaki yang awo akan ikang semua saneh kari kaki yang siapa badon mawarah masa nada bapa iri kang di lampah di nana kunapan yogya kaki yang mawarah akan tapan ada pada kaki orang tua nanti lunas lugar resi anuman duaning sikian pitang tangkil ring kaki yang wantak isarat wenten jaki takenang titiang ring kaki yang pemekas uling alit titiang lautan memanggih guru rupaku ajin titiang dawak ajin tiangi sidu kakiang sani uning ring diju menawi kepenem ajin titiang itu sang bimenyu duaning titiang anak hari bobot anggen biang titiang mangdem ada sidayang sikian titiang nyuah layon anak lingsir nike sani pilih kajang tiang tangkil ring kakiang nakenang ledang kakiang nikayang
Ori kecil. Aksamu kakyang aksamu. Rijeng kakyang matemahan sang resi tanwani mawarah akan lampah jalo beja. Mime. Ning sang pari kecil ning. Ocol jeneng metakon ken kakyang ocol. Apa mekarana kaki ngeni kayang ocol? Duaning jeneng latas. One nawang ken sesuduk anak dadi resi. Sekat kaki dadi resi anak sing dadi kaki nuturang anak siduk perang. Liu larangan kaki ni dadi resi neng. Yen ada nyama barayo sedo kaki sing dadi nengokin anak mati. Yen kaki sedo pangdengokina lo. Biak lampah. Anu jana ikang magelang pawarah ngawuluakan kaki yang tanwan. Neng, yen pet paradini ratas ada sinalih tungil banyak ane ngawanang kaki yang sebat. Babawesi ane ngeranang kaki yang benu, sing nyanang kaki yang nimpalin benu. Itu nyenyinya kaki yang dari sang pendidik. Awagang. Oh ratu anak lingkir. Nemi pisan tidang miragi. Bebawas anak dados sang pendidik. Dan dados kocap sang resi bendu. Umpami yen wenten ane ngawinang bendu. Dados sang resi bendu. Apun api sejatene. Bapa muah patemahan wadado. Malih sang resi dados bojo yogi tawalen. Belingih mumpung sang resi ten dados bojo. Nah wagang Mangkin mangdu ledang sang resi tiang nunas. Mumpung sang resi ten dados bendu. Mangdo nanim yang titiang nyagur sirah resi. Uling tiang tepak beten waton memarakan durung nanin gemelan titiang ngurut resi. Mangkin ledang sang resi jagi urut tiang. Aduh. Adik tuang resi nawaki kini malena. Resi ini sing bisa ngarawas. Adik resi ini orang sing bisa ngarawas. Sekat papa dadi resi anak sing dadi gati papa gedek. Asal gedek bin papa dadi pojok. Ngawanang sengita ning malen urute si kon kuping resi ini not. Yen awake dadi resi sing gitu carane. Engke carane. Nah, malen bapu sekali dadi resi yen ada megedekin mejaguran teman. Ini resi apa demen mejaguran? Jadi ketuange lah dasan jag-jagin. Nyanak urut amang adasan pemelengan nyerep pepe. Terima kasih. Wari muda tawalan. Oh. Sekul cita lira sangat luman sekul. Malen gue berselam kayang kenang memeteng.
Percuma cai dadi anak tua sing nawang tutur sing dadi sebat. Adi keniang resi nawaknya. Sau banget sang resi. Benu sang resi, usan dados sang resi latas. Mangkin muali dados pojok. Mimi. Pengewedan ampun akeh menduwi keleneng. Ting dijebak deh. Ampun muali dia dados pojok. Mangkin ni dewa usan dados resi, wali dados pojok, keleneng ni dewa ngoyong tiang menunas. Angon apa? Angon ngadek es. Ampurayang idewa sanganoman. Paribu tahun hawalen. Nggih, dados idewa bendu. Sampunang idewa suwe benduring dewek titiang. Nilung. Dadi gedag demakelu. Memelipatan dari bojok dadi gedag. Inayang titiang matur ing idewa sanganoman. Ikayunin bacikang atur titiang. Idewa medue putu anak alis. Ngence jagat. Dados para ratu ring Astinapura. Sake wanten pelunguk iratu yen mepikayun. Benyang pungkur anak alit. Medue mesah dahat mahkotamu. Kasor putun derwi latas mesiak kegempur bani mesah. Idewa aturin dan kayun mesiak. Napi tenangan ni ratu ring putu. Idewa suwereh dadi resi dan kayun mayuda. Becikang jatur tiang. Nakenang iguru rupake sane maparab ide sang bimeniu pangmaan nyaku pangtangan. Bakti teken anak lingsir. Idewa tan maresidayangan nikayang. Napi sekunan anak dados resien sekadi. Idewa tan medue pikayunan ulas asih ring anak alit. Ande kasidan biak telampah kapangu ke bapa kakiang sanganuan. Tuh, pang meresidayang latas anak alit nyumah iguru rupake. Bakti kani bapa. Apun apian tuh ring dijeng mepenem layune. Tan kayun metujuin sanganuan. Masa nade kaki yang mawarah akan pang meresidayang kaki yang nikayang ring di jema penom layon ajin tiang kaki yang muangan-angan sanganeman. Oh. Kaki yang lolia, putus sang pari keset. Mimi, kaki yang ken makeluning sap masih. Nen, meja len. Metunang mana liang balian? Tuna sang rawas, ada rawas. Begitu, yang kompiang itu. Malih sang bimeniu yang kompiangnya tedon. Kakang-kanang metakon. Woi, punapian do? Oh, amet diri kang suargan. Nah, nan, sepanan, alih suargan. Itu besumah Raja Pitaran sang bimeniu.
Mangkin ini dewa nyaki kesuargan. Yuk. Barang. Barang. Nges. Sambil ngalera ramani sudah benang tiang keting-keting lahangon sing idang maya. Sing lah pekerti anak dari itu. Sigara.